खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा जे फैबाय थानाय बिसायख'थि आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिसि बिसायख'थियाव 30टा मासि देरहानो हानाय बायदि जानानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। না আমি তো কৈছো আমি তো 30খন আসনত কাম কৰি আছো। আমি ইউপিপিএলে 30খন আসন পাওয়ার কারণে আমি কাম কৰি আছো। बिथाङा बे समाव बुंथिदों जे बिटिसि ओनसोलाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला दासिम बा दिनैसिम बा दिनैनि खालारसिम 30टा मासि देरहानो हानाय जानानै दं। मानोना बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर आरो बिथांनि जे खौसेथिखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि सेराव थांनाय आरो बिथाङा बे समाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिसानि जे थाखाय बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। गुबुन गुबुन हारि माहारिया बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बोजबनानै बे समाव खामानि मावदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 30टा मासि देरहानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नोंथांमोना जे नुनो मोन्दोंमोन आसामनि रायजोनि आफादगिरि बिथां दिलीप सयकिया बे दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव बुंथिदोंमोन जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिं गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्रा बुंनायखौनो लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों। थामहिनबा बे समाव बुंथिदों जे बे समाव थांनाय 2020 मायथाइयावबो बै समाव बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ इउपिपिएलआबो हारसिं गेलेदों आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो हारसिंनो गेलेदों आरो बेवहाय गोनां बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरबायदि दं होननानै आं साना। मानोना बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो जाय जायगाफोराव बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थि दोलोखौ मजबुत होननानै सादों बैफोरबायदि जायगायावसो भट बा बैफोरबायदि जायगायावसो बिथांमोना बिजाथि होगोनखौ जोङो मिन्थिगौ। आरो गुबुन फारसेजों बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोख्रोंसिन जानानै खामानि मावगासिनो दं। बिजेपि आरो इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव जोबोदनो मोजां राजखान्थियारि सोमोन्दो लानानै बे समाव दिनैसिम सौफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव आलादा जुदि बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो बे समाव माबा मोनसे साननांगौ बा बुंनांगौ बेफोरबायदि दं होननानै आं साना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो 30टा बियाबाव देरहासारनो थांगासिनो दं होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। না আমি তো কৈছো আমি তো 30খন আসনত কাম কৰি আছো। আমি ইউপিপিএলে 30খন আসন পাওয়ার কারণে আমি কাম কৰি আছো। আৰু যেহেতু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নতুন সমাজ এটা বনোৱাৰ সকলো সমাজে এতিয়া এক হৈ গৈছে। আজি মুছলমানসকলে ইউপিপিএল দলটো নিজৰ দল বুলি আদৰি লৈছে। আজি অসমীয়া সমাজে ইউপিপিএল দলটো নিজৰ দল বুলি আজি আদৰি লৈছে। আজি ৰাভাসকলে ইউপিপিএল দলটো নিজৰ দল বুলি আদৰি লৈছে। ৰাজবংশীসকলে আদৰি লৈছে। বড়োসকলে আদৰি লৈছে। গতিকে এই সময়ত বিটিআৰত আজি সময়ত আমি 30খন আসনটো আমি পাম বুলি আমি নিশ্চিত আছোঁ। কিন্তু ৰাজনীতিকৰ অলপ কথা বাৰ্তা আগন্তুক দিনত আৰু নতুন হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ এনেও অলপ আগতে মই কৈছোঁৱে আমাৰ ব্ৰাদাৰহুডৰ কথা আছে। আমি সকলো বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ যে আমাৰ এটা ঘৰ আছে সেই ঘৰটোও চাই চিন্তি আগন্তুক দিনটো চোৱা যাব কেনেকুৱা হয়। কিন্তু আমি ইউপিপিএল হিচাপে আমি 30খন আসনত আমি কমফৰ্ট হৈ আছোঁ আৰু আজিৰ দিনত। যোৱা নিৰ্বাচনতো তেখেতসকলে 2020 চনতো তেখেতসকলে অকলে খেলিছে আৰু ইউপিপিএলো অকলে খেলিছে। এইবাৰো বিজেপি অকলে খেলিব, ইউপিপিএলো অকলে খেলিব। ইয়াত এটা আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি এটা কথা ক'বহে লাগে যে আমাৰ যোৱা 5 বছৰত যি ধৰণৰ এটা সম্বন্ধ বিজেপিৰ লগত অসমতে হওক বা ভাৰতৰ আমাৰ ৰাজ্যসভাতে হওক বিটিচিতে হওক আমাৰ মাজত এনেকুৱা এটা মধুৰ এটা সম্বন্ধ আমি যাক বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি আমি সঁচাকৈ আমি হৃদয়ৰ পৰা বিজেপি দলক আমি মানো। আৰু
আমাৰ ইটছ আদাৰ যি MCLA সকল আছে MLA সকল আছে এটাৰ লগত ঘৰৰ এজন ভাই ককাইৰ লগত যেনেকুৱা সম্বন্ধ ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ আছে আমি পাৰ্টি হিচাপত বিশেষ এটা প্ৰভাৱ আমাৰ লগত নোলোৱা কৰি আমি বহুত লম্বা সময় আমি একেলগে ৰাজনীতি কৰি আহিছোঁ মই ভাবোঁ BJPয়ে আগন্তুক দিনতো তেখেতসকলে য'ত নিজৰ শক্তি আছে বুলি ভাবে তাত তেখেতসকলে টিকেট প্ৰাধান্য কৰিব আৰু এইটো হয় আমাৰো UPPL আমিও অকলে ভাবে আমিও খেলিম ইয়াত কোনো এটা শংকা হ'ব লগা কথা নাই